Ngwa mama ya ngambela sukwa kana dawati singa leta na ndembeso tiba kwa singa ti dali moti be Afrika dali moti lengo sungana ti siriri bibuna la kwe nzoni kango na cha kutasa ngoti ti la kuiso akutalcha sangoti na ketunga so ndoko so ke bateneti njoni sango kusala na amosoro ti kodro so irinda ngati mu France atene autorité chargée de la bonne gouvernance avec le biri même kapa na azu ti sango kusala so kwe ti batonga si alimiti zila tala fade so ndali ti njoni sango kusala ti awa be Afrika fatal ke manda sango na ndoni na ta kutasa ngoti ti la kuiso ndali ti jamais berni la kwenga na Vianney Romaric Jongombe Kodo sese ti be Afrika a sepe la birila na peko ko talangoti azuti ya ti kodo wa la journée mondiale de la population. Fodal que mandataire sango konandoni na tia kota sangoti ti la kuiso. Ungo tia la kwa aike bale ako na ako tunga so aike ala sosi a bu ala ndatisioni sango kusala so la kisala na zango na sese a baria so aike na lege ni pepe ti kanga lege na awa be Afrika so aike tambula yamba ungo tia so ko ungo tia asi bale ako na ako fade ala ke manda sango konandoni na tia kota sango ti la kuiso ndalti Roseline ndapayasa ako tali tia sango ni like kufatso na tia sango ti ni ko ako na ako ikezi asango ti la so na kapati lungo kwati ako so lo sara kusala mingi na ndokwa bino bia so batani ti sango nga na ti ndokwa tia sango so avec Gilbert Guadagba lo sara bil kusala mingi tonga na planton na ndokwa ti bino bia so avec batani ti asango nga na ti ndokwa tia sango si lango tulo amunzi na lango bale usena ukuti nzeti lingwa so si aike kikereke si fade akesigi na kwati Gilbert Guadagba Fabian so akapana ke tambla tonga so na bitila so lango balotati nzeti lingwa so na ngonga miambetila kuiso fade men kota kapati sa menongo nzapa ke tuchande na mbageti dati asewani so aike na vakati bikseso akena nduti balabala ti sei si kekereke lango bikwa osio lango balo utana akoti nzeti lingwa fade amatanga ti sigingo na kwati Gilbert Guadagba ke tambula ke sigina ni na mbageti dakakati kota dangangati bongi na ngambrambrala si ake gunani na dati a siwaniso ake nambageti vakati Bruxelles ti balabati sei si fade ake zangani na londo ti maison de jeunes ti deuxième arrondissement so ake nambageti Bruxelles si amatangani ake tamblande ako na legeti azango akongo wara abozumbeti na legeti akambisa nga na legeti a sepelango ndende so fade ake tamblande kekereke nambageka si agwe ande ti zia na ndangwando tilo akoti Gilbert Guadagba kapati kwati Gilbert Guadagba la banza fade wagosinga ke gwande mingi ti duti na ti kapati sigingo na kwati Gilbert eke gufaso na ti asangoni kwe ako na ako nduka so ke bateneti njoni sarango kusala na mosoro ti be Afrika so adirnaten haute autorité de bonne gouvernance asara bir la meni kapati bungoli so abondolo na azo so ke sara kusala ti na la buli tala ti batu ngana si fadiso alimiti tizana sese akote kwati sara si wakwati be Afrika alimiti tene asara kusala tiro na legeti anziati kusala jamais benela kwe Vianney Romaric Jongombe asangona ndoni na bibeti ba wa kusala ti secteur privé a maingo na legeti kusala ti ala kotando kusala so ni atene haute autorité chargée de la bonne gouvernance aida bien ti mungangu ti lo kweti sarasi awa kusala so a unzoni pupu na legeti agbacha pale ngana a demasosi ala rokoto ni mbagi na mbagi ti fade so vundu ti ala limbi ti gatonga na yetingia so amulege na zokwe ti tenelo wara yeti nzoni na pokoti kusala so le kesarani binala so yeti ja na beti leta itati centrafricain la so na organiser une journée so lango so emula so atenti bungoli na ndoti so si ba a démarquer mingi ati kodoti a bangi ati kodoti kwe na ndoti so na ndoti teneti ti condition ti sango kusala ta itana ya ti a entreprise privée a secteur privé bangati so mingi mi azo so si akia kota zucha entreprise so ala bata mangati so ala la si akia wacha entreprise ala la si akia capital ni ala pensa tene ala alingi sa so kwa beta ai ala ke traité a mongeji contrôle na ligenya pe na yati ti ndoko ti kusala ta na yati entreprise au privé
Ça ne veut pas dire que Mbeni aussi à soumettre la volonté de la paix. Privé aussi, à contrôle, donc il y a un du travail à Kita, mais aussi, ici, il y a une convention des Nations Unies contre la corruption aussi, afin les soucis, même dans les entreprises privées, même dans le secteur privé, il y a une bonne gouvernance, il y a une lutte contre la corruption. Il y a une entreprise à venir, la propriété, ça, on a un bâtiment à l'égéna qui d'associer entreprise venir à l'ingénie tenir à Balegeni ou alors à Sigina tena Gigi à Gonani na mbageti ya ando kwa associé à débattre na ndoni tonga autorité ou neto ando kwa tifangumaka titena sa kusana ndoni titena kodro se tibe Afrika mai alingba la associé ke mwazo na kusala asara na teretala na ngia ngana nzoni be si yanga kobeko kodro se tibe Afrika agona uzu. Bino beso ke batene ti aiso nguru e ngana na ti maingo so ai ke kota wafango meti sila simbala so na tereti lo fumbalo so ke batilo teneti batanga kodonga na ti aturguti be Afrika Claude Ramo bureau aduti na ngapreso aduti mbiti tena bikwa ou ce soir on so na litimeni matanga ti mungo parata na afini a pulusu so asigi fadeso so ala ke bando nganganga na ndoti aiso anguru yeso adereti bumbiti aturguso alontuti sigi atene bumbichalani aderni Joseph Kitiki Kwamba ke cause binu biaso lo ba tenelan mingi nandoti aiso nguruye nangu saki use nandoni ota ifabianiso kwati afina turguso fadake titene alazile talanganga nandoti aiso kwe anguru a wabe Afrika sangu kwe nandoni ndalti viane bofu nga na Cheryl Malembasa. Ekirayati babati ndokwati bebe susi abatereti ayesusi anguru isi alekere matanga timungo kamba na alaso aike akozo a pulusi susi abatereti ayeso anguru e wala a pulusu ti environnement matangani atambula gina gbeleti akota azuti kodro na nguru bia ngana ala susi aike mu maboko na nguru bia na legeti pata wala na a batkuru ngana leti asewa susi agana pikoti asewa tala susi warakamba aide kwe atondani gina tikongo mbeti sosi alekere gereti matangani ngana kete mbela sosi a integre a puluso na ndokwa tigbe sosi abatene chaiso anguru i ngana kamba sosi alakiyu si iba tikongo ambeti ni kwe aike luturguchi kotakamba soponu da Silva Junior Hubert sosi lulalo eke commandant ti juscri na pekoni aza place na aturugu titene ala lekere terechala si akota zuso na gbeti gbefa wala agbeyobia so aga tene amukamba amuna apulusu so sinapekochu mungo kamba so iba aikefade benikete mozoko so si bumbiti a turugu so ira tene komando jazz a etiza ya na peti azusokwe akokapa na yati matanga so ngana pekoni lege azi na lososi loekenga turugu ti kotakamba lieutenant colonel Amine El Mahad sosi loke chargé de mission en matière de la défense na dokwachu bombe so batente ya yeso anguru i tene lugulu muna la bendere ti kusala chala nga ongona le uzi ti ngona la bendere yawe lege azi na fango tene na ako ti apulusu so ti gatifa tene ti betilu wala ngati betala wala ti kiri singira na ngurubia tene ti lekerengo akapa so na lege ti fango nala aye si na pekotu nga aike beye beso si abatene ti ayeso anguru i kota wa fango meti sila sembala so silu ganga lufa tene ti betilu na ndoti matanga so atondani na fango aye na la so si ala guna ndoko ati la police tenti njeuse si ala sigila so ngalo kiri singira mingi na ndoko so kwesi amu maboko titene matanga so la so a bagigi ko joni iki teneten ala iki wala iki sukuna ala igboto mecha la titene ala bubagba kwape titene ala dedu kiri kirape titene ala tout quoi sachet kiri kirape parce que sachet que bubasé c'est et puis tu t'en as zoa saleté qui rappelle parce que là que contribue à Bubango et qui voilà bon maintenant ce soir ma paix et qui go tu t'en il soupe na lo igulo
et puis imuna lombeni yeso apeti sa mbetona lo tite zokwa akina ya ti njia parce que zo akwa na ndo ti njia pe zokwa doit ti respecter njia et yeso ko isa so ti bumbi tite na sanzo na kodro ti ikiba tu mona kodro wande amenya si ndo akegbi aya ke kumbi parce que yeniso a doit ti tene à empêcher ayeni so na kodro ti c'est pourquoi présence titi akedaji te isa kwani iti fanale tene na ti matanga sunga amunege na a polisi sunga titene ara lekere medika pati kongo molongo na leti a kota azususi ati sala na ti matanga so si ungo tala kwe aike bale mbrambra na use na poponi awali aike balako na use sango ti kodro e kenga fadila sosi afine la so londo ti sora la ti tena la sa kusala na ti adagbata ala londo ti du ti fadila so la na ti mani kapati manangoye na mbage ti ndo kwati ajeti kaf manangoye so ke ti mulege na afine azuso asora la wa ti tena ala wara akode na ndara kwa so fadaka mulege na la ti tena asa kusala ti ala ko na legeni na ti adabata so ala ke na yani fabian so amatangani ko atambla fade na seleti beno bia so ke batene ti maingoti ya ti kodro no ya pande Diber Diane ngana chéri le malembasa ko fadika panambagika sango nandoni na ati kapati mandango yeso ala koso akoka paso akimanda andi mpumbre na nduti agerati kusala ti ndiaso abatene ti état civil ngana akode tala sa eratene a officier ti état civil na likiti adia ti kusala so ala limbuti sara na kpengo andia ti kusala ni si ala limbuti tene ala inga akusala ni nzoni na ya ti ando kwa sarawiti so si atokwala da si ala limbuti rokoto afini aforoto so aiki douala ala limbuti tene asara kusala ti tene a rokoto wa na ligeti anbela ti afango seleka ngawa ala su aiki kwina ti kodro ala limbuti tene a rokoto ni nzoni si ando kwa sarawiti na limbuti sara kusala ni nzoni tene ti awa be Afrika kwe na ti mungo tene tala lusu lokana iriti ndo kwa bendo ti gigi so ndo irini aiki UNFPA Victor Rakoto gana kota wainda so abatene ti maingo ti akusala ti ati kodro Clotaire Lutumo ala fa zoni kapaso alimuti ganani na ligeti akusala ti état civil aike gunda ti ingango na ligeti ndia ti wabe Afrika okona okokwe singa alimbi afanale ni zoni si ala limbi ti tene ayinga ni tene ti alondo ti soro ala ne ati ando kwa sarawi si si aza alada lega kotonga na gbembia akiri na tene ko zoni kwe bia ti korolasi ake yana nduzu amer na conseil mais pas soit que legi chamnenge ti koro ala lasia kwe yana nduzu na legi ti sorongo zo ala soit doit ti juti na ndube chala na ya cha commune de ne ti tene a diriger na kwani i petit zagala na nduzu senge ton so pepe il faut imuna la a yeti kwani na legi ti kode wala inga kode ti kwani si alingi ti sara ni zoni wala ti wara mbe tingu wala ti wara certificat de décès wala ti wara certificat ti mariage soyera tene état civil il faut mo mandaye ni sin tanala inga isokwa we fade akumule gena mnangi ti koro ti tene wara a papier tala yo wara mbe tingu yo wara certificat ti décès wala ti mariage yo aretantiando so modutimbi nzeuse nzeumene ngua kongu se simwara ambeti swape même na langwa ko wa languse amlenge awara mbe chingu chala banga ngusu ikesara la mais il faut moinga kodeni ila ndati yeso tumuti manango yeso la wala atelier yeso la abiti tenala yinga mati mo petit gadi maire senge pepe wa moga conseil municipal senge pepe il faut moinga kwani kode ti sarango yeso era tene état civil nedi fanala so kota kapaso abagigi na ligiti bangondo ti ngoro bia ti kodo ti be Afrika na ligiti mungo maboko ti awa mungo maboko ti tena kpingba ando kwandene nde ti ya ti kodo ti be Afrika
Tongatiso favadi na litia kuta sangotie kodo society be Africa asipela na peko birila kuta langoti azoti ya tikodo wala journée mondiale de la population sinanemeni meni kuta kapa tipi kango patara aduti na seleti binu bia solo ke bateneti amasikanga na ngiati anguru héritier doneng so ayini kwa tambla maboko na maboko na nduko abendo tigigi so ke bateneti azoti ya tikodo sonturu ina ke UNFPI ayini kwa tambla nga na mbageti da tipi kango ndembo 20000 place na Tati Bongi, Trésor Guetero, Alve Bombari, Dalti Asango Konandoni. Pikengo pataraso amuli gina amasikaso alundu na yachi ya bumbi tongana scout jia JCC ngana ambeni amasikati lini ti ingaye nando mama teneso aeke isala si beku ngana bangondo cha masika tilaso ngana tikikireke agata tene matanga tizingalangani atambula na gbele benebia tia wangu na amasika héritier donné ngana losolo gana héritier UNFPA na nguo koko dunia mobimba ake sepela lango so irina tene journée mondiale ti population donc na sepela lango so ake na 11 juillet ti nguo koko mais du kodoti be Africa na kekete akpali na ligezi tenti zango gertie na sisi ayida biani tene a soro lango ti 30 wa lango baluta na oko tinze so ki datene a sepela lango so na sepela lango so iza na sisi gereti kusala use ko jo gereti kusala ni akeso si itisa ali dota masgana so na tabungi ne tene ala galasu tene afanala nye lasi masika limbi tene sara bangati mjoni kiti ngajoti kiki le pinyela masika ki ku na bageti gouvernement wa ngana bageti partenaire technique financier ti sara ti tene gigiti masika a ganjuni iki mwande a recommandation kwa kisigna tene iguna na lango ti baluta na ko tinze so kida na lango ti plaidoyer so ko jo be gbe alak na du tene ifa yeye la masika ki ku na bageti ti gouvernement wa na bageti azuti mungo maboko na ye ndati njuni dutitala ikengo pataraso atondani na lango so yekeda nga akondani na pikwa oku tinze so yekeda agbele cha kota zoti kodro sango ti kodro bumbiti wabadali zosu akinati bakodo komandati ombomu ala kwa ala lundo tongona zoko na lango ti la sola ti sara min kutambela so tike na kurugu aisosi abena zosu akina ngumuna maboko si ala lundo ti tene ala sara na ti lango so on na yati akodo komandati mbomunga na ombomu Fabian so bumbiti wabadali zosu unda na zosu si angba ti sara la kondisioni na ambati ala azo ti tene ala zalegeni si ala sara ko ti tene ala duti na siriri na popoti ala na aita tiela Flavie Agubisi nga na quel priva likundu akemna yasango konandoni déclaration tia député ti région numéro 6 ti Ogomo na tia est soit passé la son a dit région ti Ika a soit passé kaso asamba y vudu ake boazo e boa menenge ake onani elera à moi Wali, à moi Meneke, à Kifa, à prêtre, à Bageti Zemio, et Betty à Kenafundu. Yeso Sikaso, Nirasi, à Sarah, il y a député, ti région, ti Ogubangi, Itenel, Ibubi Terako, Sarah Tenako, ti Tena, Yeso à Mouzi, Kodroti à Yesiri, Kodroti à Bapa Simigi, à Itati, soit Kekan, Nati Ombomu. Aitati soke na ngomu, aitati soke na baskoto, aye siriri. Iunda titene siriri akili na tikoloti. Iunda aussi titene aitati ti mouvement azande anipigwe. So alamu itati ti wali. So lo kweti saraki kwati eta. So etala topal. So lo ke mama tia molenge. So lo ke sous-préfet lo ke autorité ti etala bamu. Ti so la moulo so. Na amena so so mona teratu lo so. À la ziala. Il faut à la ziala, tu vas aussi 20 population avec le temps de la Syrie et ton vas aussi et que Bouliti ti bas comment il peut y tenir tel son par le et puis qu'à ça qu'on a petit minusca sur la commune on a il peut qu'à ça qu'on a des partenaires pour aider et on a dit la communauté internationale à aider LRA Sigi la ti Kodroti a tout la Syrie Amolengeti bomu, amolengeti obo, amolengeti baskoto, il va pas se liguer. Est-ce que il faudrait que ça passe si Cyril Akenayani,
yeso yi akititene kodoti iko imatere imu maboko na a autorité de politique qui a député dans la présidence de la République dans le gouvernement qui était ça la procédure administrative et les gentils imu na la singila sangoti kodola kwa ngotela kwa ke bale akona ko so ke ngotela so si amena turugu so ke sa kusana mbage tindo kwa ti nguna gbako ndo kwa ti la douane ngana ndo kwa ti la mairie so si abua la ndalti meni soni kusala so si ala ke sara na legiti ziango na sese ameni a barrière so ke na legini pepeti kanga legi na awa be Afrika ti tene ala tambla yamba na ya ti kodo sese ti be Afrika na akumba ti ala ke tunga so si akota do ti kodo alundu na ti lango so ti gwe ti sara meni pe ngba kusala ti zi akona ko a barrière so si ala zia si ay ke na legini pepaki tunga susi azama boko na nduti au zuti sarango amarata kusala tunga susu ngotala kwa ke bale ako na ako sina nembeso like na ndukwa ti eseri kafa de akota zuti fango manga ke gwande ti tene ahunda tene ti yanga tala ti batu ngana si alingi ti tene atukwande ala na devant azuti fango ngbanga Roseline Ndapayasa aini atambula tungana ya azuso ungo chala ke barak mana kuso ala ko wanani aduti sango kana nguna gbakwa ke da atu guti gendarmerie ke da atu guti police ke da azuti mairie ke da azuti douane akida akala so si tona gouvernement gurubia muyanga ti tene azana 6000 bumbi ti kwa ti fon ti ko ti Centrafrique ko ti ba a barrière wala si akina legene wala barrière wala legene après si la sango kusala so azama mboko ndo cha itaso mbi faita la giso la garana na ndokoti gendarmerie na SRG fade ki zianga ti bemengo ndo chala enquête tiba est-ce que barrière tala nganduni akalege na walege na mais soit gwa la garana la giso ti fatene a barrière tala ndo tala barrière sa kalege ni après ndal cha liste ta barrière na kuda dans ti liste ta barrière so ngubeza na sese so a barrière so ita so za ta yani après ndani la si ya mola garana la giti tene fade tenting banga kwa ndo chala fang banga ndo chala titene fana mina zo ala la becha tiza ti gia barrière kiri ti sara iso njake titene sa si kodo ti adutna siri ake titene zo ko ando sulu sa kusala data mo turugu ata mo douanier ata mo sa ko o forêt mo batanja ti kwa ti mo tongana njia tene mo dutige mo sa kwa mais ton njia tene mo dutige mo sa kwa pe mo dutige mo sa kwa pe ton njia tene mo unde ina zo futa mo unde ya futa ton njia tene mo unde ina zo futa pe mo unde ina zo futa pe nalti tamlango yamba da ti ko do agubiati ngubiati ko do gbeisi ya zo tamla ti ko do yamba zo ko fono agi ko be ti anga ti lo mais ambele da so ala du ti chala wa amba chala ko ti ko be ti anga chala ala gbola nga ko tene mo lutige na barrière so mo futa ngiza si mo muida itonsi mo ba iso ngubia ke et puis ndiati ko do ke ndana si aita so la bala giso fallait que kere ki ala go devant manga ti tena la répondre la acte da iso la sarazo ala ke kite na pekoni si a servir tapande wala exemple na tarati amon ngeti ko do ndangwa sangoti kuna ndata sangoti ti la kuiso aketi so kodo sese ti boali yamba la sola na mbage ti boali ka meni kota bumbi ti bengolingo ti bumbi ti awa maseka awa Yesu Christ so akimanda mbeti so derni na ngati mu France atene jeunesse étudiante chrétienne ti Centrafrique sunduru erni avec JEC wala JEC si ala ke koka panda ti langosio na kodo ti boali ti tene ala buli tala ti batonga na nsi ala limbi ti sala fa kusala mingi kusala ti maboko so ko ti tene amai ala veninga amai na kodo chala sangu na nduri ndati jini ya malavonga na role mande kuzu aikedi na ndapelele so na ngweti yango meni sandaga na centre Saint-Jean 23 ti gbatati bongi si lo so leke boaso ake bando na ndoti bumbi ti amasekati jek na kodrosi seti be Afrika abutati zipolele yanga ti kapa bale otana okuti kota gongoli ti bumbi ti amaseka so
Mbene so bumbi so abagigi na ngusaki ako bango gumbea bale okuna ndoni mbamba na kodose sitibe Afrika lungbala kwekpe ndoti mandangoe ti faye na masika na leketi akota teneti lo ota so eke voir juger agir na lango balo tatinze so ekeda tisi na lango usetinze so ekega na danzapa wa mukondo Pierre Tibwali ndoni eke yengerande na kota bungoli na ndoti mama tene so atene masika duti gundati maingo na legeti konomi ti kodose setibe Afrika na legeti sarango anzene eti maboko na ngweti lango ushuso ala ki mwane ngweti ala tiba akota mama tene na ndoti bumbini titfa akota ye ngati fa apikoti atondoti akusala swala gudati sara ngati munga legeti tene azana sise beni fini bumbiso akibando na ndoti kwengba bumbiti amasikaso na kapa baleota na ukuti konsenso egoti tene egubiti na ndoti akota mama ndia solani amulege na eti tene sala na kusala na tundu use ina undingo nani ekegoti tene et Soroyan et ban est-ce que Tambula na marché Johnny ou pas et maintenant si ton en allé gina kida et qui ou encore amena kota maman tene fini bio ça jande na cesse ali miti tene usala na kusala et na mbege aussi et que tene ils amènent fini bureau national na cesse et na terrain anzenze na atene wara ayiso alimbi tene akimba na buvini qui a des occasions tene et qui rebuliti et revoir ayeni tenetin zoni ti bumbiti mango terrain ngana akpengwandia akiduchande gundati maingo ti kapabaluta na ukuso Boali a des orientés expliqués à la personne qu'on a terrain à cause de bonne conduite à kita soit moins de légiti tene tambula tieni abu nzoni amasika sukwe akoka na yati kota bumbiso ala ke mwande nganguta la kwe tisa rasi na pikoti kota gungoliso bumini alimbiti maiti gonatawa Biana kekina nducha sango sosia kota sango tila kuiso a condamné ya komiko kapana la na ngunga miambe tila kuiso fadembi kindo so timuna la pikoti asango sukwe na ngati munzu franzi ala mwanzoni